Tukluking 50 flights ning eroplano ing kanselado ang pangkin Civil Aviation Authority of the Philippines. Ay report ng Patricia Mamaro. Belita ning Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP impamangan sila kareng 50 flights o biyahe ning eroplano ngening Miyerkules, July 23, 2025 pauli ning matsurang panahon na sangkan ning habagat. Kabilang kareng miapektuan reng domestic at international flights ning Philippine Airlines, Cebu Pacific Air at Cebgo. Pilan kareng kanseladong biyahe reng ibat at papuntang Davao, Panglao, Bacolod, Cagayan de Oro, Hong Kong, Naga, Kawayan, Bicol, Rojas, Lawag, Tugigaraw, San Jose Mindoro, Cebu, Dumaguete, Puerto Princesa, Tacloban, Ozamis, Zamboanga, Butuan at Katiklan. Abiswan lareng pasahero na direktang makipag-ugnayan king karelang kanya-kanyang airline para king real-time update, rebooking at refund. Agpangking kaap, balaos lang makipag-ugnayan kareng airline operator at airport authorities, mga sigurado yung kaligtasan ning publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.